بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. الحمد لله رب العالمين فارونك ربي كنتي الرحيم ربيتين شيخ كنا شيخ عبد الرحمن دعوة أكم أجرتن كنا يجارا كأريد ديما كنا ما شاء الله نجا نجرتين وبرد فني أجرتني دعوة ورسيلو ور أجرتي واسو جتشارا علماء واسوتي والكنا مني دكتورات تنهدو ولين جتشارا أشت أجرتي دعوة قويا سديه بجيجسني أشي نيروبي تسديباني أجرتي أمتك إنك نيروبي جرول أجرتي قويا ديدمي جها أشت والكنا مني agarraati isaan keessa turanii agartanii ka ummata keenyaaf bu'aa guddaa buusanii jechaadha. Muhadaraa babbareedduu agartee ummata keenyaaf guyyarraa geegessaa turanii har'aan kana geegessaa isaaniitiif ummanni kun walitti qabamee bakka kana jira jechaadha. Rabbiin nagahaan agartanii nutti fide nagahaan galchuu ammaan kana kunoo akka agartan kanatti baagii isaanii titti deebi'anii kunoo agartanii gara biyyaa nurraa deebuudhaaf agartee qophii keessa jiranii nullee qalbii agartanii gama tokkoon gammachuu gama tokkoon immoo isaan nu biraa deemuu kan osoo qalbiin nu fedhin geegessaa jirraa. Rabbiin nagahaan agartanii gandaan haa gahu. Hordoftoonni keenya ka agartanii ka nuquba qabaatanillee du'aayii nu godhaafi jenna. Kanatti aansuudhaan waan sheekni dhaammatan waliin dhageeffanna. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ba'da assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Anamma kunu inshallah akkuma isini sheetamam jaanitti ummata keenya ummata saba keenya ummata gasanii rabbi lafatana qubachiise hikmaaf lafatana qubachiise odoo baqan tayin waa tolchuuf rabbi as kaahee jechuudha. Khayriif rabbi lafatana kaahee ummata san bira dhufnee nu yaamanii ummata keenya ka Booranaa ziyaarree isaanillee wajji turree amma isaanirraa gara biyyaa deemutti jirra. Namni asna laaltaniitti ni shantaa kana wajjiin asitti na argitan hawaasa keeniyaati du'aayii akkanaa gootan maqaa rabbiitiin isin gaafadha bakka jirtanitti. Maali jennaan ummanni kunii gizee cufaa wayita dhufnu haala jijjiiramaa haala guddaa haala jabaa tokkoon gartee nu galchanii ulfinni jabaan isaan keessa haa safaru barakaan jabaan isaanitti haa hafu. Ani kunoo gartee eegasanii du'aayii isaanii kadhee rabbi isaan haa tiisu aamin jedhaa jiran. Namni dhageettamatti du'aayii naa godhaaf ummata keeniyaa balaan isin hin tuqin hamtuun isin hin tuqin riskiin ganaa fuuldura itti deemuuf taatan fuulatti isinitti haa dhuftu akka isin bakka baqaatitti gartee gadi waamtanii ulamaa gartee asi keessummeessitan rabbiin lafa tanatti tola guddaan riskii guddoon riskii bal'oon aafiyaan isin haa keessummeessu. Barakaa argadhaa afaan keessan tokko haa ta'u harka keessa warra wal qabatee jiraatu isin haa godhu. Mee harka wal naa qabadha kaasin jirrillee asuma keessa abboo ati achumaan sheekota qabadha atillee sheek harka wal qabanne eegasanii harka keessan anillee kunoo rabbii nuuf isin walitti fide kanatti isin kennadhe hamtuun isin hin tuqin ulamaa attillee isinii galla du'aayii teessan biyya marattiin isinii galla ummata keeniyaa rabbi isin wajji haa jiraatu ummata keenya ummata diiniin tokko ummata gartee sagaleen tokko rabbi isin haa gammachiisu ummata saba keenya isaan ziyaara dhufnee gammachuun biraa galaa jirra. Ammallee gammachuu isinii dhaamna gammachuun isin keessaan ka'in barakaan isin keessaan ka'in waan isin qabdan keessa rabbi barakaa haa kaa'u waan isin hin qabne isinii haa dabalu guddaa kee diqqaa kee qabaataa kee qabeenyi isaa waan durirra dhalaa haa bulu kan qabne rabbitti haa kennu ka qabu barakaan haa dabalamu riskiin haa dabalamtu aafiyaa rabbi isinii haa kennu dhibamaalleen haa fayyu rakkataan rakkoo haa ba'u namni gartee bitaa deemu mirgatti haa deebu namni hawaasa kiyyarraa achi bahee mataa dabsee jiruu tana anatuuyyuu adda beeka hawaasa kiyyaa wajji beeka beekumsi kiyya hawaasa kiyyaa wajji akka aadaa saba keenyaa akka aadaa islaamaa harka tokko ta'anii kana rabbi nama marattuu haa darbu. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Warroonni nu dhageessan hundinuu akka isin agartan kanatti shayni keenya inshallah ni ziyaaranii gama biyyaa deebuu jiranii زيارة إنساني زيادة ربي أتاسف جنة. إسيور نو أجر تكونس نو أجر تاني كوفا كنشل إسني أمانة إسني ركينيو تجرا أمانة بكاجيرو تنهندتي نما علماء وجن أبت ودا نما شيخا وجن أبت ودا ورنا يروبي وربي فده باغا ربين كيري سني أقل شيء مانا شيخا نتو لكيل عليه كبورا ساي أقلنجة شودا مكا كيسني ربيني بورا منا سني أقل شيء سجرا
أما اللي مكا كيساني ربنا هاتمر جنة وري نيروبي إن شاء الله منا سني تمران يدا ربنا هاتمر شيس يرو أكان جنور برارة رفع جتشو كنيامتي هرفين هذا نبرة دابت هذا والكبا مني شيكا شيني أريديم تو تناولين أما منا إيجار رجاني يا دمانو سلا تدبي خينيا ملي هم برباچسو أكا مساكية جتشورا أما يرو إلما إيجار ملي يرو إيجاراني متي يرو غرتي منا إيجارة تفتني متي جتشورا إسارف وقتني تاني من إجارنا ونجنة نمكا كاسة من إجارة شوك أبداني نما تتكا كاسة شورا ساربيسي كيس ساعة أما نمني أكنا ساربيسي كيس قالون نموني هدون هريوني غرتي وكا أكا أنا شورا ورغارا شبابات تغدي ياتو خنا غدي وروني أكنا منا ببريدا جابا كيس قالادا داعين عالمني إسلام غرتي ولي قد مي يالا قد يچو يالا غرتي ركوبا قد شركي دا سنو ركوبا قد خيالو ساربيسي كيسا قالون قاني كينيا نتاكم مسلمتي كنافو دمك أول دم يساجنا كوني أدام سمكيا كان الراكي مالي واني ساند دام تنيمي تأكسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.